because high school ngagcina ngumuntu ofunda eLanga high school lapho ngayeka khona ka standard 9 ngaqaliwo wazi kushawa ingane yesikole ngidakwe i-drugs nabangani bami sasha ama-desk sathi asishawa hey kwavela ngisho nake-SABC 1 hey sijaha amaphoyisa shawa sesimisa indaba yokufundela esikoleni ukuthi asifuni ukushaba ngempama bashange basijwayela labo thisha emva kwalokho kwaqhuma amathina gesi savalelwe evenini sasiba u4 sasiba u4 nonele sivalelwe njalo nje ingane chayitoto zithi abakhishwe sengathini ingane zahamselana kanti umbhedo wodwa lesenza yazi ukukhothela obhedayo sifake ingane ezincane ukukhothela sibheka ama-drugs sona idayikwa ama-drugs kodwa ingakuthini hey zasilwela ngoba silwele zona ukuthi hayi ngeke thithi ungamshaya ngempama sisiyakholwa ingane yasho ukuthi angeke umtshela ngempela mfethu hayi ngoba emtshela udaba ama-drugs we are act it's like he's acting the part of someone kahle wena mina ya ngizwa kahle le ndaba igama usamkele uNcela Isibongo Msweli unongalo uNyambozi madoda onizihlobo nakamsweli nizihlobo nakwamthetho ngokokuhlala elokushini seClermont amakhaya ami kuSendwedwe ya ngike ngatholanga umuntu oyitshela ukuthi uyazi kanti angazi ukuthi angazi ngeyidakamizwa engade ngiyisebenzisa kona bekumnane isikhathi ngisayisebenzisa kodwa bekwenzeka ngenye indlela uma sengumuntu oseqalekele sekufanele imali phela ukuthi ngithenge because ngelinye ilanga kwenzeka ngenzongekho sadayisela umuntu kwakuyithe iTV wayecela iTV sayifaka imbokodo phakathi nabangani bami wathi efika nje sathi ungabusabeka phansi wayizwe uyasinda sabe sibeke ekhanda hayi waqhuthulula washa ikholi ngoba sasinamafoni wathi ya ngisebenzile ngengisayithuka inhlamba ke cause wasithuka ngentambo enkulu sabona ukuthi hayi ngoba esho ejabula lo ndoda le kodwa isakosibamba ila khona engakhona ukushawa umphakathi kuze kufonela umuntu ukuthi wendoda inyamazane naye athi hayi sengiyaphuma ngididile inyamazane ila khona isitsotsi engazi ukuthi siyampinjana khona la ngaseka khona isitsotsi isilofa ngaphila impilo ephilwa ngomunye umuntu ngilingane njengayo wonke umuntu ibe njengelastic makuwukuthi umuntu uyisidudla ngiyinwebe nami makuwukuthi incane ngokomzimba ngiyibuyise nganene nami kunjalo nje umfowethu wena uqobo baba ngiyayithokozela lento oyenzayo baba ngokuthi sebeyidelile ngazi even emakhaya bekhiwa ama-hot drop ngoba usendlini usakho uyayibona lento baba uzontshontsha into ebalulekile njengemali yokugibela kamama yayizwa lonto ekasisi bekwenziwa sho ukuthi lezo zinto ziyakhiyelwa sideme sokuthi ukhona endlini uyayibona bazogudleka amaswa noma ngeke bakuvezele uyabona into ukuthi lento isho kuwena kodwa buubona ngokwezenzo nangezinye zezinye izinto uyabona into ukuthi inkinga inawe ngale huli le eyafika kunjalo nje impilo bengi-right empilweni oskido otira omampita lezi ngoma ethi zwakala ngisela uhafu ngikhona kuleyo ngoma sisha nabo omampita ePhoenix Point ayikho lokho ivideo ayinayo ivideo isingile kahle ngikhona kuleyo ngoma ngokuthini ade ngiyisongwriter omharimbe kunengoma like bayithengile kumina yize kade beyithenga ngendlela engekho right uyabona nto cause imali kuyiyona sivumelwano bengeyona iqondile bephethwe umuntu waseMpumalanga eVenda uyayizwa lonto leyo nto iholela ekutheni impilo bimnandi kwenzeka nginabo live ngibabona ngokwenyama ngingakhona ngithi mhlawumbe ngisazobhabha embhedeni kanti hayi mina bayincoma futhi ngisho ngithi into enjani lena nginconywa abantu ade ngabukela kude nami beyadinga ukuba nazi even uCharles uKhoda azacele naye ukuthi Samuel nginesifiso sokuthi ngikuphathe ngithi hayi awazi lutho ngalomculo engiculayo wazi uMaskandi
engike ngishaya amahloni-ke namanje ukuthi if ungase ngingangambona lowo Charles uGoda abuze ethi ukuphi-ke manje nekwaito yakho ngingashawa into yami cause hayi umuntu othi ophela ngokwempilo ngokuba angeke ngisho ukuthi akawasebenzisa ama-drugs kodwa-ke ngalenzinga ngeke ngingathatha ngalo ngifika kona ama-drugs angidusise ngezinto ey'ningi ingane yami ifunda uthuwe kodwa manje ayihlali lapho kubuhlungu mama efika la eThekwini engitshela ukuthi ingane yakho ihluhlwa ezinye izingane ziyithathela ama-sandwich bayayishaya ingane yakho ihlezi ibuye ikhala la ithi thisha ngithathelwa ama-sandwich ngiphuciwe ngizwa kune-painful kumina ngaphakathi ngokuba ngayikho phambi kwayo ingane ayifundi lutho cause ukhaya igama lami ayifundi lutho ngokuthi njengoba iwumfana kumele enze nje benginokuthi imini ngivakashele ngenze lento yokuthi icala leli ngilidayisayo cause ngike ngadayisa yona ngewunga bengifihla kuyona bisisiyazi ukuthi umuntu menginika imali ithi ngikhiphe yini baba leyo nto bengiyijabulela ngaleso sikhathi kodwa kwahamba isikhathi ngabuyisa umqondo ngathi wrong lento imini engiyoyifaka la senjole ekuthenini ama-drugs awekho right even namanje nje ngihleli kanje nginey'nhlungu ey'ningi ey'khona emzimbeni ngokuba i-drugs engilidlayo ngiyalazi ukuthi libulala inyama amathambo even kuyimanje ku-painful nginenkinga nje kodwa-ke ngithi-ke abasilandela ngemuva bangabukeli kuthina kodwa bafunde kuthina esizobatshela kona hhayi ngoba sinamanga besazela okubi before ukuthi samasela sinjani esiphumisa ngomlomo abanye bethi okukhona siyacela ukuthi baqhele idakamizweni azigorani ngangithuka nami ngisamncane ngikhula ukuthi kanjani idakamizwa zikho right entweni engaka bayishiyayo ayazikho right okwangempela cause ugcina ungakwazi nokuyinaka uqobo lwakho ngidabuka emndenini ohlonishwa ngalendlela Awusichazele ngawo nje umndeni wakho ube deep. Umndeni wami ngisuka kaSandi kubo kobaba cause ngibiza isibungo sakubo komama. Ugwacela Maranil Park isiyonke ngathi ukuthi bazithi gebengu uyadonsa. Isona sibongo engathi siachieve ngalendlela lokuthi siningi futhi abantu bakhona bayazi ukuthi bacebile. Engikhuluma nje na umfana wasekhaya kasisi uyena onindawo enjengoMax khona eMaranil Park kwaSandi eduze nakwaDloni mhlambe bazongizwa kahle uma mangichaza ngoDloni because iyona ndawo edumile kaSandi yokumnandi senjole ekuthenini umndeni wami ungisize kakhulu wadlala indima yokuthi ungifundise kwayimina othi I'm tired because ilama drums lawo umuntu angena kuwona sekufanele ngithole isikhathi sokuthi ngihambe ngowaphantela cause sengiyawaqalekela uma ngikhulise kahle ayike into adekiswe ubaba bengeke eduze kodwa uma bebubaba bebumama ngokuthi ezinye izingane ema ihamba nesikole ngibikile ukuthi ngihamba nesikole benza sure ukuthi nami ngiyajabula ngihamba ekubuhlungu manje ukuthi uma behlangene abanye omama bemtshela ukuthi ingane yami ithengele imoto ngabuthi ngeyakhe ngibhlungu kakhulu ngomndeni wami ngoba ungenzele konke mina engigezele impilo yokuphila nabangani bekufanele ngiphile nabo ngingaphiki nabo ezintweni abazenzayo kodwa ke ungazi ngasho ukuthi kufana nokungaboni yizo ngangibona kodwa ngakwenza okubi ngingasho ukuthi kufanele ngingaqhubeki nakho isikhathi esingakafiki ukuthi kwenzeke lokho kuhle nami empilweni yami kunjalo nje bhuti ngingasho nje ukuthi abantu abafana nawe abakhathalele thina ekutheni basinika ithuba lokuthi sikwazi ukukhuluma kanje sikhulume ngokungaphakathi kuthina cause iyasidla lento nokuthi asiyiboni siyayibona kuyikona ukuthi sishaya amahloni ukuthi uma sivele siyeka nje ziningi izinto ezobonakala even empilweni lento iwupoison yangena empilweni kuwena egazini kumele ihlezi ikhona engilula ukuthi uvele uyeke nje njengama chips aqalwayo wazana kanjani uOskid uOskid lo bephethe Infinix Boys iInfinix Boys le iyona eyathi uma siperforma kwenye indawo thizeni bathi ise France eMaritzburg
ngathi ngene stage bancoma banguyisela eceleni wangena nomunye wakhona ko France bamncoma bamuyisela eceleni ila khona behlanganisa igroup bese igroup ebizwa ama Rockefeller kunjalo nje Oskido la khona ephethe Infinix Sport ila khona asaze khona wathi bayini labafana sangwendiza ngathi ngoma Southern wathi anikwazi ukuyibiza amagameni mina bengithanda ukuthi nibe Rockefeller cause niya rock abafana labaseThekwini ngokuba abantu baseGoli uma bengahlalanga eThekwini bayasithanda isitela sala eThekwini uma umuntu ocola iDKM njengo wangena unjandini zangishela intombizeni uCafa usengibiza uphathini ngithatha lo ngaphansi emhlana ngiyamshopha utshalile ungaphathi amaluzi ngamawayini ungathi intombizeni ezosixexisa emashini dide ubhamele imali ibhalise ethilini ungangibheka unginamali iyasho le ngoma bhenga Swahili izandla phezulu zimele iphuzo simulayini angithi uyangizwa nguScotland kodwa italent.com kunjalo nje wangazela leyo yazi wena sethi ngifuna ukukusa lapho ngithi nje ngifuna ukukusa lapho ukuthi hayi nodwa usuyingcome kakhulu yeah no mfethu angifuni ukuphazamisa leyo ukuthi ngidibana kanjani Oskido ngifuna uqhubeka ukuthi kwahamba kweze kafika phi sobuya lapho ukuthi wazana kanjani noNtshatha yeah wanithatha wanibiza ngeRockefeller wasibiza ngeRockefeller la khona testidiyele ntombazane ethizeni yaseClermont ebathi uzinhle ngithi abalingabazi ukuthi waseClermont homeline wayehleze ncenga ethi samukela sinuke nisekhulu siyohlama audition ngokuba wabani inhlanhla ke kaMdali yena ngoba sabamdali umdali wamsiza wakhona ukuvuma onemba bani engavumanga unemba 1 lo nemba bani wakhe ba entertaineka ngevoice not ukuthi ivoice ike idle umhlanganiso ukuthi nanoma kuthiwa uyibhimbi kodwa ivoice yakho bayayithanda ngeke ngenze isibonele ngabaculi vela sebedumile ngoba hayi bazothotha kancane ngizothiwa abakwazi ukucula senjole ekutheni ivoice yakhe iyona yathi umhlanganiso engangokuthi uyena umuntu esakwazi ukusebenza naye wakujabulela nokusibona ukuthi sengize ngathatha waze wangitshela ukuthi ugolosa kwakho ngeze egolisa jamado jabokuphi namhlanje futhi bengazi ngetalent lakho ukuthi vele uyophumelela egcineni ama-drugs angulele kakhulu ngokuba no-Oskido mayethi samukelo mfana wami ungasiyekele i-drugs ngivele ngisho kwasakudlala ngidakwelo lona ngithi imnandi ngendebe eningi ivunga hhayi avela futhi uyabona-ke thina ngeke ayiyeke ivunga ngibhlungu ngokuthi ngisayibhema ngoba there are many things engabe ngikuzona serious ngale ngimdala kubaba ngimdala kumama abeza ngemuva babukela lutho kumina ipainful leyo nto anothi ukuthi ngikhohliwe ngeke ngilibale la ngiphuma khona ukuthi kahle asifani saba futhi abanye bayakhohlwa Oscar is like ubaba kumina ezama ngakho konke kuthenga izinto engithi zingangiyekisa kodwa igcine ngemphoxeni kakhulu engangokuthi mhlawumbe angabala imali asespendile ngami kuthenga khanje amasejari kubhlungu kakhulu because bengenzela yena amehlakhe nothi usibisa ukuthandweni lento into mayingekho othandweni ngeke ukwazi ukwenza lokho sokufisa ukwenza Oskido uzama konke okusemandleni ukuyekisa idakamizwa uzame ngakho konke kwasho khona ukuthi sino Akalishasi hayi isithakazelo sethu lezi uAkalishasi umfowethu obethi meshoda kwialbum yakhe athi samukela awungibhaleli ingoma ngivele ngithi ngikhipha amahithi ngancane ngisha ngobeat ngithulisa ngokhisa ubone ngani ufike ngakithi lalela mina ngicelayo kanti uba nobhikayo khona abangifilayo la balale lento engenzayo ganga uganga ngasho ukuthi slogan sami se-hip hop mina ngibhala yonke inhlobo yomculo la ngiyinkinga khona angithi i-ghostwriter le ngisongwriter kahle kodwa into yami iyophelela ngoba there is into engekho engisebenzisayo nanoma kuthiwa uyafisa umuntu akabani ufisa ukufana nobani ngeke ngathi ufisa ukufana noSamuel ngoba kunento angakwenza konke okuhle ile drugs akakwazi kunini lapho Oskido egeza khona izandla ethi hayi sendlulekile hayi kahle mangikhumbula kahle Oskido egeza izandla kwakungu 2000
2015 16 izolo ya mina kawunga ngisamusha not ukuthi ngi-old one ngeke ngime ngalokho ngifuthe like isidudla ngifika nje ngidideke manje bengumuntu wabantu mina ngithi mangithi kube mina ngitshe ntombazana ukuthi awahambe kini izayi ngihamba nawe awahambe ngibona umuntu wangempela kodwa hayi kuyafana ukuthi amathoyizi manje empilweni cause konke ngiyamncenga kokade kuyisela ngama DJ Deep bonke la olala la ushayela la leyo ngoma yaduma ihouse sibuya nabo kompumalanga senze even naye uSmos ama-album akagcwele umharimbe egemini ubuye ngeingoma esikade siyibhala thina-ke sihlangene nalo ngokuthi sasemalusburg hayi ngamawala hayi ngamatata hayi makuwukuthi ngiyambhoxa ekuseni ngisho ukuthi yiphi sorry kodwa-ke iqiniso ukuthi kahle nami nothi ukuthi njengoba ngikhuluma nje ngisiqagelane ngizenzane ithalente nginalo kuyibona ukuthi iwuli le engihluphayo ngike ngigcine sengiyigoqa empilweni ngithi yona nginika umfutho awukho umfutho enginika unakhona ngehlisa isithunzi u-introduce ubani kutshatha u-introduce ubani kutera kulabo bantu ngi-introduce mina cause kwakufika abaculi bebaningi sabantu abakhuluma no DJ welinye umsakazo waseThekwini ekuthiwa iVibe FM ngiyabona ekuthiwa balo mfana lo igama ngiyalibala igama yalo mfana ngithi ngiyalikhumbula ngiyalibala kodwa-ke uyazisho ukuthi nguDr Bani kwasha kwacima into kanjalo nje uyena muntu ozimayethi lo mfowethu ozokwenza something khona eMaritzburg athi ngiyawabadinga labafana baperforme kule nto engiyoyenza ila khona basithatha khona basibona nothi ukuthi mhlambe saye kuba ngingqozela no basibona siperform stage njengoba ngahlanganiswa nomuntu engingamazi kwathiwa wena nawe uzani ngalo nina siyantsatsa sidinga ukuthi simhlanganise nebethu nenze into eyodwa cause nenza umculo wodwa ingakho-ke ngize ngashaya inoni wangena unjandini ezinye zizinye iy'ngoma engibhali ziningi nala emgaqweni ngiyazebenzisa i-drugs kodwa ngikutshele kahle ngike ngithi uma ngivema i-drugs vele iqhamuke ngokuthi dabukujini wena kabuyeli le ngoma imnandi sani wena mina ngilala ekhaya wena sani sikhokha amaphili hlala bona esikwini vula amaketini sihamba ngepetini hayi angimuhle ngevoice kodwa umubi ngeballpen hayi ngeballpen kunjalo nje impela naditshaniswa nale ndoda ikhona iproject enagcina neyikhiphile iproject zayikhipha oSugar Daddy angithi kanjena zoSugar Daddy kanjena saphinde sathini sathi khona le ngoma eyaduma kakhulu sifeaturishe lo mfana wazenza uTsotsi wayithatha wayifaka project yakhe le ethi ithini le ngoma le ethi angikholwa khona lele lo wase Clement uyena wazenza uTsotsi wayithatha le ngoma ngiyamkhohlwa igama lakhe lo mfana kodwa ukuthi uyangicasula lo mfana wawuthatha umsebenzi omningi wawushintsha kwabe ngathi wakhe ithi ingoma uyabona nje ukuthi lo mfana wangihlukumeza kakhulu empilweni ngoba ngafana njengomuntu okuyimina yabo umuntu mezoba phezulu udumeni uthola ukuthi wena uzoqhamuka ngemuva vele kube ngathi wena Ntonjakeni uprofessor ama-beats akhe ama-fingerprint yaqala kuthina leyo beats yaqala kuyena leyo beats wahluleka ukubhala ngayo wabhala ngayo ngoba sesibhalile ngayo ingoma leyo beats kwamanje ngicela ama-fingerprint ngoba ebona ukuthi nangaphakathi ngaba ihlazo ukuthi abafana bafuza bakwazi ukubhala thina besebenzisa ama-beats kuqala kuze kusho abafowethu bafowethu ngiyayizwa le beats yenu hayi nantshontsha le beats indaba i-industry ama-beats ngenziwa namhlanje ingoma ethiwe ngonyaka ozayo ayikakaphuphi i-beats ngoba nyaziwa thina sobabili kunjalo nje umculo umnandi ngalokho ukuthi ungawubhala uphuphele wena mnikazi
uthi angibhale ingoma isiphuphile ayiphuphile mama izothi khishwa after 10 years wayibhala ayivutha amalanga abayazi abantu abazulu kunjalo nje umculo umnandi ngalendlela leyo ukuthi into osuke uyikhuluma phakathi awuvele buka indlela ekuphilwa ngaleso sikhathi mase uyiqhathanisa nalendlela oliphilayo ngaleso sikhathi ngumuntu owenza lo mculo onjalo ngangumuntu engangunjani ngempela engangithi mangibhenga ingane ithi ngicela ukuhamba nawe hayi ngisho ngithi hawo hayi lesi sikhwama sakho kodwa ethi hayi manje lo ufuna ishintshe intshele ngendoda lo ufuna ukuhamba nami ngekhaya indoda njalo hayi bo hayi impilo imnandi hayi ngeke umuntu angempela la hayi ngihambe ningalabantu ngagcina ngibona futhi ukuthi ngizoba umuntu osenkingeni la sithanda sokuthini bazongibulala abafethu samaphezulu kwabo trees into kanjalo amantombazana ababolela isinga abantu ngokuthi enze njalo ashintshele umuntu ekade aphila naye ichazwa yangalolo suku kunjalo nje empilweni uyayibona lonto lo malume into ithi ngazama ukushintsha ngathi yini engayenza cause utshwala yabe ngumuntu wabantu angempela ngingaculanga ngenzanga lutho cause nasemdansweni ngimuhle yeah makudlala ingoma bengibhenga uthola ukuthi bekukhona isonke lesibukwayo sigcine sihlaphazekile umnikazi wayedansa yedwa kubukwa mina straight abantu intombazane isilima ngendlela eyodwa nokuthi mawubhenga iyitshe ukuthi walala nayo izovuka ikwazi ukubhenga la kanti ifuna ukuchoma ngegama lakho hambe ngcolisa igama lakho ngeke bangakubulali because umuntu udla 1000 nomfutho wena uyithatha ngebhenki nje ihala uNkulunkulu osuke kuphile le talent osuke wenza ngalo kodwa asebenzise ngendlela yeah uma kwaqala nje wahamba uzichamela nje ngoba wawenza into kanjalo nje ingakho amaHrotman namanje ngingasho ukuthi asangithanda asaqonela ukuthi ngihlangashintsha cause mangaqamba manga utarget umthwalo wami uyangisinda umthwalo wami umfana wengqomo usakadumi sisaphuza ugolobo sudentsha ngeorange silumi orange masiphuza ugolobo sudentsha sidli orange cause ideshi singenayo so performa la target nginike lo uke wayo lonke album yakhe benondile la emakhalathi ngacela ubaba eminyaka ngicela ungibizela lo mfethu ukuyivibe wathi kahle sinawo nesuka la ngabona usisu engijwayele ukuthi mangifika sidayisa amabhola ngamcela wangena phakathi angikholwanga ukuthi ngangingayitshela ukuthi uzokwenza lo ngangithi uzongena uZulana yazi wabuya naye wathi uyabona uyangijabulela umfowethu ngabe uzoyena lo baba usisi lo esembizile esihambe nawo sakhe ethi umfana wakini ngathi akuyena umfowethu sekhaya umfowethu ade senza naye izinto waqala wangwapha zinabheke wathi ungithengele idrink phela ngathi ngabe ngirong nangu mina ngabe ngicela idrink ngoba wena ngibuke wamjaja siyayibhema unga kodwa impilo kade siyiphila before most yabo sasa nisebenza ngalabantu abanento esinda impilo injalo nje makukhona imoto ihamba ngizithiwa izinja zayikhonkotha nempilo kanjalo manje kunjalo nje empilweni ngithi ngasho ukuthi wovula amehlo uAkalishazi ngizothiwa naye usemgaqweni Akalishazi umfowethu before besemgaqweni vele wawumuntu othola ikhosela standard somculo wakhe kukhona abantu abagoqile abamthanda ukuthi anganetswa imvula njengani kodwa manje lento yethu uma uyidla uyifihlile ikuveza kabuhlungu lento ke wayengakayiyeki akakazi futhi ayiyeki ukuthi beyidla dress code azi kahle ukuthi yabo mangiyenza la angibonakali kanjani kusikhuluma nje ukhona uyayidla futhi ngike ngezwe amazwi lokuthi bese wesifile cause kunale zinto zeinombolo uyindoda emnyama indoda emhlophe akusho lutho vele mina kodwa ke system engathi ukuthi kuhlalwa ngaye ejele iyasebenza futhi cause iyona yenza ukuthi kungahlukunyiswani cause abahlukunyiswayo yilabo abasuke beyithwele ngokuthi ayikho inamba sekhaya
kanti le namba oshawela yona uzothi makufona kwaziwe yini ukuthi usejele ilakho lebezokwazi ukukhipha ngepheli omunye angayichaza ngendlela engekho right nomunye ayisebenzisa ngendlela engekho right but ungizwe kahle ukuze bazi ukuthi usejele makusho emgaqweni kanje basizakala ngento kanjalo ukuthi awusesejele sekungcono ngemali sesingambheka ngoba akasekho emgaqweni sikhulume naye ngoba ungusekekile into esikade sasifisa ngingasho ukuthi correctional service igama lisho into ekhona zi-correct uma uyekhona zi-correct ungabi wrong uqhubeke ube wrong ugqugquzele ukuthi phumusa uyinkinga nalokho kade uyikona ijele liyakha uma ufuna ukwakheka ngingasho mina ngibosho kakhulu ngiyisebenzisa ngenqama into ebhedayo ukuthi nasenombolweni into ethile bengibusa lokho ukuthi ngikwazi ukusebenza olayini abathile sithola abathile ngefoni ukuze sibheme mhlawumbe ngabe kuthiwa ngayibhema ngaboshwa ngingashaya inombolo ngabe bangisiza kakhulu ngomhlawumbe ngabe ngathola imoral ukuthi ngiyeke ngingathandi ngicela sengithanda because nginesifiso sokuthi ngiyeke because isikhathi siyahamba ngishawa ngisho namahlo abantu engibabonayo empilweni yami abakade bengaphansi kwami siyibona sebengiport central yazwela kakhulu uvela athi pa ngemoto ehlisiwe asina 15 minutes ngizakubona ushintsha tsatsazo uyabona ngeke kuphi mala ayiphi ingane yakhe lokushila sengena ukutshela ukuthi awungane yakwazi ngipho 30 wena ngizokupha mali injalo nje into enjalo nje ungathina lezi idakamizwe ihlasele ku-industry ngoba abaningi abantu abaseyidakamizweni namanje manje lezi idakamizwa ndingenza ukuthi manje angifuni kube ngathi kodwa azikho right idakamizwa ukuthini ezinye zazo zingena nje through abanye abantu abakhona kulesi zinda seyihlalethile lento wrong cause ibulala thegcineni engangokuthi nezwe likafa ligcine liphethwe ibona labantu abafikile esithi abokufika ngoba ungena endaweni ukuthi umuntu angaphandle nomkhulu manje owala kuleli zwe lethu phansi ngoba uyazi ngoba emkhulu ezwa ngayo uvela sinale drugs le bayinkinga abantu bangaphandle bokuthi usemva kwabo into abakunikayo nemali abakunika bakusefela lento oyisebenzisa kakhulu ukuthi ku-adopse ngaphakathi lapho imali udingayo funa ukuthi awunginike 2 futhi le yayizwa leyo nto malo uyawusebenzela umndeni lapho usudla yedwa ama-drugs awekho right ayayishintsha impilo kwi-industry bayabhema namanje baningi abazosoka i-industry bemgaqweni industry vele ngidabuke kakhulu because kunabantu engangifisa ukuba yibona engithemba ngifike kuyo hayibo ungaboshwa ukuthi real model yakho uzola umuntu ongamazi eduze kwakho umbona lapha kuyizo uthi ayingcola le mali kwethaka mnandi izenzo zathosasi i-real model yakho uma wakho umuntu osho ukuthi ungikhulise kahle nami ngafisa ukukhulisa ingane yami ngalona ingakho nami kwezinye izinto ngileka cause angisade ubusanga leso style sokuthi i-real model yami bengisho bona ozola abantu abavela kuthina ingakho ngikude nengane yami ngabe kusuka ngathi uma ngabe ngiseduze abangibheke ngoba nginalokho ukuthi ngathi kufanele ngikhulise ingane yami njengoba nami uma ewazile ukukhulisa ama-drugs awekho right kakhulu ayibulaliswa ukuthi uhleli ejele uma uboshiwa udla ama-drugs uzongena ummeli umuntu ommeli enkantolo engena ngawo azimefika athi ngiyafa u-arrest hayibo uhlangana no-arrest wena bebemefika baningi abantu ongathi mawukwaqulula uthole ukuthi bahleli phezulu esithombweni nje ama-drums lokhu-ke kufanele kulungiswe ekuthenini ngingasho ukuthi abantu bokufika abasifanga ingane emlomeni kodwa ilo yalazo abantu kangathi ishintshe umthetho wokuthi kusebenza imali ukuze kube ngathi akwenze lutho iyekwe leyo nto
cause inkinga ilapha emuva. Yonke into iyakhokhola ukuze ifike la sinamasosha lezi. Ame ukuthi masihlukumele ezinye izizwe asilwele. Naba abafowethu ezansi kujaji bahlala ngaphansi in underground. Amaphoyisa kuthiwa ahlule ukungena. Iliphi izwe esingalishaya? Mabehlule ukukhipha abantu abangaphansi kwe-underground abangawona amasosha abadayisayo akuyibona abaphathi into ey'ngaka zedrugs ey'bulala ngoba babona ukuthi nazi izinto esibulala isizwe. Juza sinamasosha manje ngoba wakazi asunyelwe. Awuboni ngani ukuthi ungasunyela kwawo lapho? Ingoba vele lesi something egainwayo ngani. Ngingasho ukuthi vele phela i-drugs masikhuluma nje iqiniso. Emnothweni leso nto kadlala indaba ethile. Okukubi-ke lokho cause siyafa thina isizini. Ekufanele ngabe sisibone esihle sibukele kubona laba phambili kwethu. Ngishawa ngisho namatoni mambukela bezemva kwami. Cause sekuyibona esibakhothamayo thina ingane kufanele ngabe zona ekhothama thina. Ayikho into ngisho arrest nama drugs abo sebawafake ngangokuthi asebulala fast kunale njengoziwa ithiki ehlanyisana. Abahlanya abantu last week kusanda kushona wakhizwa bathu 0 uhlale Clement watholakala nje ehlathini efika emva kwa 2 days. Abashoyo bathi wabhema waqinywa omunye wabangani bakhe wayethi abayolala lapha kulona lelahlathi wayengalali khona. Yazi efunani maluma efuna le mali kade yoyilanda kubo jame sokuthi uyagula waphiwa imali. Ngangayikholwa lo nto cause umuntu yazi manje ngibuke ebusuku ingakholwa usangayenza lo kodwa ngathi kuyena ngishoda kwaba content angiyekela ngabona ukuthi uNkulunkulu wethu ngathi mangifika kuyena ngicela imali wathi eyawuma ngizokucelela accuse umuntu ahamba wathi ecela accuse waveza 100 wathi ihlangene yazi ufuna issue ihlangene wathi into engayenza ngakunika amalusi la wakhipha ithethi abantu abaphanti isonto lonke ila khona mashopha lokuthi ama-drugs awekho right starting sokuthi ukwazi ukubulala umuntu ophila naye starting sokuthi i-drugs lenye ushintsha ngisho umshado uyeke umshado uphele uze ushadile nomuntu ungwazi umbulala umkakho ngokuthi ugoloza nenkala zebhele usuqalile akazi yena ukuthi uqalekile ufihlela ngethi isiveza ngendlela ebuhlungu ukuthi usebenzise drugs ama-drugs kanjalo ukuthi wasebenzisa wekho right kodwa mawasebenzisa ungisho ukuthi awufihli malume because ukufihla kwakho uzokwenza ingozi encane. Ikona lokho kwenza ukuthi uthole ukuthi umuntu useyibekisile ubhalilethe ukuthula nento ethubeni ukuthi mabeyazi ngizokwehla isithunzi vele uyasehlisa isithunzi batshele lephimisa kunokuthi wehla isithunzi kodwa manje egcineni siphinde futhi siba abantu abasafarela ngemali ubewazi ukuthi uma nobaba bathwele kanzima ekhaya ngokwemali sekufanele manje bayothenga izinto ezithile ukuze ungcuncu ingane zabantu ungazondli zondliwa yibona luningi udawu la engangokuthi akekho ongaboni ukuthi drugs alikho right esikole kwangempela futhi because nami imfundo yami yayinhle kakhulu esikoleni. Ake sibuyele khona lapho mfowethu awususe nje emabangeni aphansi ufunde ephakeme wafunda phi ozowafunda waphothula kuphi? Hayi ngathi angisukele mina into befanele ngibe ukuthi iyabona njengoba sikhuluma ngento engingayifake into ekumina phakathi into yami straight ngiyona sengishele ekuthenini ngithe mangifunda ecrash ngafunda eBaptist ekuyise Clement ngaqeda ecrash ngaya primary ePhepile primary school izinto zonke ihamba kahle umuntu wabantu esikoleni mangibiza isigora ingane mayihlushwa zizayikhaya isigora khona ubani ongishaya ayibuka umuntu wabantu ke phela ngizoya kulowo mfana ngithi ingane ishawe la
wonke umuntu nje owehlukumezeka esikoleni wenza kumina ngisho uthisha wesigora ngisho uthisha mebuza uyahamba nesikole kusasa ngivele ngiqamba manje ngithi ayumaka nayo imali hayi utshilo wazongokela angikhokheleni uthisha thame sokuthini kunento engiyenzayo enhle ngangu-goalkeeper wesikole la babenza sure ukuthi bakuhamba isikole ngisabi ngoba ngumntwana oyiphethe kahle esikoleni ngawumuntu ezinye zezinye izinto azikho right if uzojoyina enye group yabanye abantu abenza ezinye izinto ongazenzi ngokuthi wena isitayela ngithi ulo ngisho fanele ukuyitshela ukuthi isisebenzi sekusaduma kusakusho ungakwazi ukuthi kushaye ngayiphi indlela because bona hayi ukuthi kuyabheda ngokwenza kodwa kuney'ndlela right okwenza ngayo uma usayingane kusekusadiwa ukuthi angeke isikole kusaduma enoyizo usima ubukoyizoyiza ubone uchester nawo uzohlephula insango ubone ukuthi hayi ngeke uma uqhamuka bayanyakaza uqala ubambe inkunzi awusakwazi ukufunda imali esigcwele igama uyofunda kanjani engathi ngithole 300 uyintwana mina esikoleni angiqhama ngisiphethulanga because e-high school ngagcina ngumuntu ofunda elanga high school la khona engayeka khona ka standard 9 ngaqaliwo wazi kushawa ingane yesikole ngidakwe i-drugs nabangani bami sasha amadesk sathi asishawa hey kwavela ngisho nake-SABC 1 sijaha amaphoyisa ashawa sesimisa indaba yokufundela esikoleni ukuthi asifuni ukushawa ngempama bashange basijwayela labo thisha emva kwalokho kwaqhuma amathina gesi savalelwe evenini sasiba u4 nonele sivalelwe njalo nje ingane zishaya itoto zithi abakhishwe sengathini ingane zahambiselana kanti umbhedo wodwa lesenza yazi ubukhotheni obubhedayo sifake ingane ezincane ubukhotheni sibheka ama-drugs sona idakiwe ama-drugs kodwa ingakuthini hey siyasilwela ngoba silwele zona ukuthi hayi ngeke thithi ungamshaya ngempama sesisakholoza ingane yasho ukuthi angeke uyamtshela ngempela ofeni hayi ngoba emtshela udakwa ama-drugs we are acting. It's like it's acting the party of someone. Kahle wena umenyeri azazi umenyeri kumina yazi wo yazi masawuzana ngithi yakahle wena mina ungibiza ngomasawuzana utshela uba ngomasawuzana wena ngithi ungibiza ngosamkelo usuwazi ngisho inemyamo wena yakahle wena ngasabantu abangezi esikoleni ngakusa amaphoyisa esidedelile yasaplana ukuthi sisabusaya esikoleni inombolo ezihlaza wasibonisa omkhulu wasinceda hayi bafisibuyelana esikoleni ya amaphutha yenze wasincenga hayibo uncenga umuntu ade limona enimqhumisa ngisho nangempama nika lezo impama mhlawumbe izona lezi eyiholela ekutheni sicindezo le-class because umuntu omdala akabeka isandla shaya ubaba womuzi thisha omkhulu ubaba womuzi ngaleso sikhathi kwangayona into engathi sasithi iyabheda kwakuyinto e-right because sasigcwaliselile ukuthi babonile abafundi simshaye ngempama kodwa into esasisibheka ukuthi uthi asibuyele esikoleni ufuna ukuthi sifuyele size sibiyelelwe emadeskini sithengelwe so ukuthi kade afika sibe comfortable asivele siyeke sabe sabajijela ngamatshe othisha basijijela ngamatshe othisha sengichaze ukuthi sayeka ngendaba yabo ukuthi nasikhahlele isikole sasikhansela lapho isikole kodwa isikole abe simnandi manje siqede kona angifuni nqamanga kwaba hlungu kancane because umuntu oyicontrol wayitla it's like impilo esasiyiphila is acting because sasibuka iy'tolo mase senza makuwukuthi ojustice zolo benza ukuthi nathi sofuna ukukwenza nathi la emnyango kunezinye zezinye iy'nhlelo ko-TV ey'luzisa abafuthi okukhona ngokona sikalweni sazi isikhathi sayo yiso kunabantu fethu esihamba phezu kwabo ngenxa yabo yiso nanoma kuthiwa kuya-actwa kunento efanele ikhuzwe ukuthi ingadlali ka-TV because ma i-actwa ngale phathi i-actwa ngayo nabo laba because lo uyi-boss man bazofuna ukufana nayo yile swazi-ke lashaya nathi yasibulala sikadiso okwangempela yazi wena umuntu oqala osho njalo yasibulala sikadiso isibulale sayinqwaba
hayi ngabe sibuleliso leso sasiyeka isikole hayi saqala safuna amashumi nje isikole mayigoloza sisibambe inkunzi yayizona sezinokufika nje esikoleni kube ngathi cha nje uzonke ngokweswe kanti zonke nje ikwame estafini yayizona inyembe zomuntu omdala iwelphansi shawo uswazi oncane singanejele siphuma simpatha asayishaya inombo siyahlukunyezwa siyafuthiswa senzwawo asikuboni kulo thina mawuphuma bayazi siphuma ejele senze izinto kanti empilo isikhathi siyahamba futhi yayizwa kuba collapse ngendlela yakhe ebhedayo impilo yakho yazi okwangempela manje ivinto ngangithola nami bathuka isimanga mamvume nje kuthiwa beshada ngenyameni ngathi ngifonele omunye yazi awusamukele right ngithi uzojabula ngathi amfone wathi awusayingane usaboshwa ngaphinde ufonele manje buhlungu yazi kwesinye isikhathi ukuthi mina inyembe sami ikude uyibambe inyembe uzizwe uthi kuyiphula ngendlela ekwenzeka ngayo ungeke uze u-act ngenye indlela cause iyona ndlela oyithuzile ukuthi uyaphila uyikhethe futhi ukhombekile ngo7 ngoba usujoyine zasemashona esengasaboni impilo eniphila ukuthi ningashona nomnini nani into ekanjalo nje yabo solo ukuthi ukhombekile kodwa ungakhombekile ngokuthi abantu ophila nabo abantu abadala mina kahle mina ngamashaya 48 years phansi sesandla somzali sibulala ikhansela le-IFP siba uforce owakhe imini ngane bathanda ukuplaka wami uze ngomshado nanokuthi nginenhlanhla ngaze ngilale nesifazane uma ungakazi ulale nesifazane izinto zazenzakalela ngoba izinto awuzazi izinto into kanjalo nje bayazi bona ukuthi zayisebenza kodwa sathi sesibozwa kwathiwa somewhere out for the under of the ban kakhotshela ngaphansi 15 years so make sure ukuthi awubanjwe uqale nje nina 48 years namhlanje basasejele nana usamanzi phansi ngoba yona into yakudala into nje esanesigameko ukuthi yenzeka njengoba before ngene kawo manje nje ngathi kodwa manje mawusho uyafana nobosho ngoba neyakhe impilo ifile ya yazi ngithinta lenkulumo yakho ke mawusho kanjalo uyafana nomuntu ofile ngibulale mina yaba nomuntu oyilengisile yazi awungitshela iqembu ufuna ungitshela uyafana njengomuntu oyibulele lento ngithi angisoze ngayibulala ngiyibulele nje ngoba mawubhema umunga ubhema ama-drugs nothi ungabhema mawubhema ama-drugs uyafana njengembuzi evela uyafana njengomuntu oyifele because akekho umuntu osanda kusondela ophilile kahle khanda othanda ukuyisondeza yena eduze komuntu osebenzisa i-drugs uthi sondela kumina ngoba uqinisile mesondela kumina yena mesondela kulo uzomisa ka-drugs nje ingake ethi sondela kumina ukuze ngitsheke indlela engihamba ngayo okay ungangeni kuma-details awusikhele phezulu ngendaba yokufa kwekhansela kwakwenze njani nanithunyiwe inina mhlawumbe nazenzela kwenzakala ukhe phezulu ungayi kuma-details hayi washo ngathi ukuthunywa kulambela indaba yokuthi uqalekele i-drugs nanokuthi bayazelwa iy'nhlamvu zabo zisho njalo igebengu iy'nhlamvu ukuthi yini esikasibambisa ikhanda osukwayenza nabo abafuthi bazelwa okuthile ukubambisa amakhanda ukuthi sebabulala ubani owena amatheksi amangaka libalalo likhansela ukuthi lifesitime sokuthi kuphathe lele kuyilona lesithundu ukuze indlala iyamshaya emuva akubulawe leli ngoba uyoza shone naye lo olindile uyayibona into leyo engangeni leli liyokhishwa ukuthi lishonile because abantu abathanda kakhulu iyona mbangela-ke ukuthi sale sathengeka ukuthi anisibulale lubani ekubuhlungu because umuntu akatholanga lutho akatholanga lutho bisho wafu angayi noma kanti ayithani uma bewunquma umuntu basesebewutholile wafu kuyenzeka njalo malume ukuthi mina mhlambe ngingadlaliswa amathoyisi ngoba ngangiyingane bathi play toys made in China ama-China ke phela akwazi ukwenza amathoyisi angithi bathi made in China ngoba
ngiyingane mhlambe lamanje nawe engangaxoxa mhlambe babebala cause mina imali ayinganganikwa sanje mina ayinganganikwa imali ngesandla ngangigcwala ngokuthi na ama-track pen na ama-gym nasi sport ayibona angidla kabuhlungu ayikho nje lento engangiyenza mangithunga lapha ngithunga ngiye ngigijima ngiyanginake-ke phela ngingane ziningi idingo zamaphezu kwazo esiqedile ngazo ngikhona kuya mina futhi ngibuye ngisho ngithi uhleli ugqoke kanje ishiphindelela abafowethu banemisi bona ngalokho babhade into 48 babanjwa kanjani sibanjwa kuyasiza akusiza futhi noma ubushadile mawubosho 48 years umfazi wakho uzosale dliwa lapha vela kadliwa ngoba wawunangqondo ubulala abantu hayi ibanjwa kanjani le ndaba ibanjwa ngalosithunywa lesi okuyena umuntu osithumayo hayi ngoba abafowethu emhlabeni kazi lo muntu uyakhuluma ayi malume yazi into engifuna ukuyikhuluma vele ukukhuluma engathi usuke wazi ukuthi ufuna ukuthini yazi igazi lomuntu liyakhuluma cause ngikhumbula kahle nasendabeni bemba omunye umgodi kwathiwa kutholakala isidumbu sanini sabani ngathi kuyini emise lapho kwakhona nala kutholakala kahle ngokuthini uyena wayena angani abamshaya ngomuzi noma wayoceba yonke into washo wazi obani serious malume kama ngitshela ukuthi mhlawumbe ngiyadlala amathuluzi mhlawumbe wavele wa police station wathi ngicela ukuyibopha kanje malume ngenza inkinga nala mathuma yes ngaze ngathi abanye abantu ebakwazi ukukhela abantu umphefumulo lethisho la ngathi kunzima ukuphuma umphefumulo wesilwane inkukhu umuntu imbuzi yagoloza kuzigoloza icishe inhluli ibhaqoza umuntu abanye abantu bayadla ukwenzisa abantu icala ongalazi ukuthi how many years njengoba ngeke ngizwe ngithi kubalekile ukuthi into nento yenza uyazi ukuthi uma uvala umnyango manje ukhilwa ngizokhilwa isikhathi esingaka ungaveli wenze ngoba ubona uChester uyizwe ubona umzohi lokushini amathekeni hamba namathekeni awu6 ayazi ukuthi wonke uyawahlaba uthandana naye angabi nankinga kodwa ngoba unemali azi ukuthi leyo mali amacala awenzayo ungabe kusuka abantu angahlala esigabana nje ila khona remind ukuthi impilo ebhedale impilo bani ngoba ujabulisa abantu nokuthi ukuthi impilo yakhe uyayiprotect ekutheni abe sibonele emndenini wakhe into njalo uma kade bona hayi ngeke ngisho uma kade bona angisaboni njalo mensale ukho iwunga mina ngibulele kakhulu fanele ngabe sengilapha angisaboni ngithi mangichaza ngibe nalokho ukuthi bukela mina buka ngami ngiexample engangokuthi mina malume ngiye Albert Park ngaqhamuka ngiphethe umjovo ngiqale ngale ndlela ngathi malume awunawo umentshisi wathi ngihle nentombi yakho ngajova phambi kwakhe wathi uyaphila-ke mshana ngicela ukujova ngiflash wathi umfaka abani ngazofaka Ncele wathi umfaka Ncele uyazi iphoyisa hayibo bayiproduce ngabo angithanda ngawo ngidlala amatholi yazi indaba abantu ngangijezisa uNkulunkulu ngizobopha indaba yabona le yona engikubuka ngami kahlani la yazwila abantu zazi basikhuluma la hayi yazi malume kuke fanele ushintshe impilo ngamasibongo ngendlela asho ngayo kudala zokusuka yabo umuntu malume mekwazi ukubhekela impilo eright efuthi lo muntu wanje ntodo ngathi mfana wami ngabe nginesolo mangikushiya usaphelele yazi ezwa ngendlela engikhuluma ngayo ngabe nesikunkulu uthangithathe lisemafama ekhaya mangakise emafama kodwa ngithole somewhere indawo zokuqashela kanginika imali ngizokhokhela irent mina yazi ngikuthengele ingubo ezintsha yazi mfethu ngikusize ngale ndlela ukuthi uzame ukuyeka lo shit
ngoba into ebumba nemlomeni yazofisa angazi ngahlala umuntu obhemile unga engizima ngixoxa kanje akhuluma into ephuseka nje uhlula umuntu ongayibhemi hayi wenzakalani wayibhema kanjani angibuza ubaba ayiza athi lalela ngomsombuluko ufike lapha sebenze ezansi broad noma ke wathi uthi uvuna unyambozi ngiyazi bazotshela ipara ume ngokuthi usibali unyambozi engathi ngathi boyisa elithi ngithi usibali ngiyipara ume ngokuthi kuthiwa ubawe unyambozi nawo awusibali wami baza ngisho njalo ngoba vele bazongikuba bangithatha mina bangidelele ngoba ngiyipara wathi yena into ayifunayo ukuthi angishiye ngi-right yazi ngitshela amaluma ngiyanga ngishawa uvana manje ukuthi malume ngike ngacabanga ensukwini ukuthi ngeke ingane yami phela izozihlakaniphe okweqile yayibona because kuyakhala esikoleni kuthiwa yabo ingane yangele idlangono futhi manje isincika uma ngibona ngibiza ngomalume yabo ikhuliswa yabo ikhuliswa umaka Ntombi yami nakhona intombi amhlala emphaqweni nakhona ukutholana ukuthi ngayithola uqwayisa ayeke izoqwayisa ya umuntu ya ozama empilweni ngamithana nomfethu ethu Malindela la erent ngiqeda kwenza njani ngiqeda kudayisela usileje caba ezansi umalume uMalindela ngimfice washiya imoto la ngimtshela ukuthi hayi nge-lockdown ngithi hayi malume yazi bazokuthatha kancane labo drive nami sekuyithola itanto ukuthi zigebengu fanele bangasithatha kancane and futhi bengikabi before yabo manje sivele wabhubha sebhubhile athathe sengewunga wathuka na oyilunga iyabopha ngasayi izophathwa ngihonele ngazama ngibhemsile yazi ngilelani mina isithunzi sami ngoba ngiyabona umuntu ophila empilweni hayi ngitshela malume angithi ngaleso sikhathi babesaba ukudayisa ngitshela ukuthi uSigora uyena umuntu owedefendele wayengezi abafisi babeqalela kube nzima bayithole kanzima kodwa wadayisa sijabula silala sketch up of 400 ngitshela malume ukuthi sincenge sihambe isikhathi namhlanje unama-taxi awu-3 actually costad nama-uba u-15 unenkampani yamalentuzana ama-security ekade u-KFC leThekwini ngoba uhlaba umfe esinye isalukazi esiphethe u-KFC isalukazi usebenza inombolo phela sebenza inombolo ukuthi akwazi ukugibela cause esikoleni akakazi uyakuchazela ngempilo yakho mina esikoleni angazi njalo sokungazi ngivula amehlo abasani bamangazi impilo yakhe ibuhlungu kodwa manje noma usumkhuphulile waye engalunda ukuthi akwenze uphila maluma ngisingizala ayikho indibangandla engifica nje abantu thiwa yini wenze thiwa uthi 700 sawukhiphe ephakethe cash athi bafuna 700 yini angithatha athi asamba usule ngeTax ngisule angikholele athi ayisephelile ngalo 700 uyayizwa loo nto athi nje ngibhoshe wena mfana uyayizwa loo nto futhi iy'ngane zami ndizegqile wena mfana uyayibona loo nto nginomuzi eNtuzuma wena mfana nginama-taxi wena mfana nginya wena uyayizwa loo nto kodwa wena ufuna ukwamukela ekutheni ushintshe empilweni ukuthi ngikufake nge-rock wazi kahle ukuthi cash up yakho ye-rock imali yakho uyayizwa loo nto mina ama-capsule imali yakho yazi yangihlula le nto ngiyabhema azangithethisa umuntu engasumsali loya muntu bengithengele nje into loya muntu uke wayethi iphasi yokuba ubaba kumina engeke ubaba ngobaba makazanzele nje kanti ngeke ngamthatha ubaba uma bekwazi ukufika leThekwini ngimnika 400 ukuthi athenge ukudla yazi efuna leyo nto ukuthi ngibe sibonele isihle empilweni because ngumva yabo lento ukuthi ngumfana omdala yavela mcasule engakuthi mangigula bengisa kudokotela ukuthi bechaze ubhamani ngizokudokotela beka umsebenzi wakhe
ngabhaleka nemali yakhe wahlangana nami abafisi bethu ukuthi uyakufunina nama-bodyguard akhe befuna ukungishaya wavele wathi bambudo ngaba wathi ngizokushaya ngemvulo 2 ngibambile ngicimezile yazi wayishaya into engeke kanjani ngathi angihleke wathi ganga yaodwa ukuthi zazi ufuna ganga uze kumina makusuka lezo abambuza umzali mina because entweni engayenza empilweni yakhe akakholwa naye imali sanekhala nami insuku nathi shit ubuye lapha society angifuni abantu be-transfer basebenzela abaholeli prophet benza njani bathi ibhomu lika 50 ama-capsule uno 2 cap leyo mfethu akayenzile leyo nto ntambama 350 ekuseni uyakubhekisa mahhala indlela ebhema ngayo emini uyakubhekisa mahhala ntambama uyakubhekisa mahhala base yakhokhela even uyakudlisa akayibambi leyo mali sengisho lekuthenini uyayizama impilo yokuthi ube umuntu obheka ngelinye ihlo yokuthi uliyeke drugs shuthi mangineza 350 ngosuku times 7 2450 kodwa leyo mali ngangayiboni wayekhala 9800 ngenyanga ayibo wekhala mali mithi yabo wena ganga ubona sonke ngene liholela ngayo mfethu ngicashele ngisho ema-ambulance nezo uhlala noma wengane yakho ngimbhemisa ngoba uyabhema wamthola usasixoxa nje ukuthi wathola kanjani uma wengane ahlahla uma wengane kwaba intombazane engazi uma ngifika kuyena mfowethu ongikhuluma ngathi nga-entertaineka kuyena lenganothi ngihalele ekutheni ngingachitha into yami ngoba ikhanda ngathi sekuzoginkingi yabo nozizozu yabona ngazi uma ngithi nengane ukubona umuntu uma uzofuna ukuganga uvele ujule ngenye indlela umthando wangempela kanaye unotisile wavele wayicela ekutheni umuntu ongithandayo exoxela umalindela lo engimshoyo ukuthi ufana njengoba umalindela yabo lofana hayi umalindela xa ithanda ukufana kanje engakaza nje ukuthi ngathi mangifuna ngaye ngani uba ngixolo wakaba ngakatense phuma emathatiyeni ngiseClermont hayibo nami ngiseClermont kadabe nami ngadabe hayibo mangilula nakho kini awu uhomeline straight and uzomakhelwa abasibukana kanje esingazani lokho siyahlangana nayo ngamlelisa ukudayisa yonke leyo nto leyo ilapho la ngimshaqo nesisu asithole ingane elokhethetha nje uma ngimxoshe la eThekwini ahambe ngidlalele nje ukuthi ngisebenze ngigibele intambama ngihambisele i-drugs yabo lento lesonto lonke ngilekelele kuyena lo mfowethu ungamlobola nomuntu owamthola kade edayisa ngomzimba ibalulekile impatho lomuntu impatho impatho malungu yangane nempatho ngokuthi ya iphatho ayikodwa hluke kakhulu ngapha even emaskandi yazo emaskandi angeni ngoba kahle ibabazi la nje emaskandi kahle indawo yabafana bonke intombazane engene emaskandi something hayi ngempela manje umchephuni kuba bona uMaria la ngempela manje engangokuthi ayi ukhipha 10 rand akutshela ukuthi sorry ukuthi sicela samkela ujawuza ukubiza usamkela ugijima yena usizakele ekutheleni akhulume nami into ebalulekile wena ujabulile u10 rand into zakubheka impela wadliwa yini la oh la nala oh hayi ngingasho nasekuqaleni ukuthi iforum ngangihamba ihostel lapha iforum ihostel KK insizwe kuyizwe la insizwe ehlangene ziningi ngalendlela zikubamba zingba labo ndaba yami ngizonge ndaba ngizale inyembezi lesibhaxo zingibamba khona ngasekazi ngiyele ekhaya straight ngiyovuswa ngilele kuthiwa iyandoda uyaphila sebekinyele wasekamuphi uyabona loo nto leyo fana ngilama kuthiwa hayi usekamereni sengivuswa yibona angivuswa umane wasekhaya wendoda uyaphila yasasi siyiforum ukuthi ishindu ithi angabisacala sazi yonke into ila khona engasho khona ukuthi yabona usho abantu abaningi eyakulungile because umuntu ushaya ngensimbi
sibhakisa abantu abaningi asikho right and futhi senza abantu baphazamiseka ngomqondo akukho right ukuthi abantu abaningi kuningi kwenzekile empilweni yena ngisho ukuthi ngijabulisile because angikhulumi ngento ezofika yenzeke masilapha mina ngifuna ukujabula ongunaphakade lokho ngiye ngithi mangithi cabanga umuntu uzakhohlwa nje izinto ayifisa because i-drugs izilimi likhohlisa ngisho usuku ukuthi umhlaba unesingaka ufuphila la ufeke okuqala awukwazi ukukhohlwa ukuthi unesingaka awukwazi ukukhohlwa ukuthi kuzala ingane namhlanje awukwazi ukukhohlwa ukuthi kuzala umama akwazi ukukhohlwa ukuthi kuzalwa mina namhlanje awushayelula yini oyi-1 ntwana we-kwaito or hip hop hayi ngiyajabula-ke uma kufika kuleyo ndima awushaye nomnye awuqale kuyikwaito ze-hip hop ganga mayidintshani sinogensamikele amatoys asiwadlala amatoys wayengejelo mntwana lona ayisuka wena wayengejelo mntwana lona wayengejenalo mntwana lona qinisile wena ayibo wayengejelo mntwana lona ganga ubeyipentshisi lo mntwana ayisuka bebaboshelezi ubeshisa ayisuka wena enjengegolide bees serious lo mntwana lona ngikhipha ama-secrets lo mntwana lo sebuziwa yini awupaqoze folisha ayisuka wena sesikimu uthi rusokisa akumazi nje wayengenjenalo mntwana lo ngiyamtshela wena wayengenje hayi afro-pop le kwaito sitithiti mase kuba ikwaito wangena ngishantini sangikhomba intombazane ecavalo sengibiza ukuphathi ungithathali lo ngaphandle iwena ngemgqabha uhlaleni ungaphathi amalostrola ngisengamawayi ungathinti intombizethu wena uzosicekisa emashini ekudide kubhamela imali ngigcwalisa ethileni ungangibheka unamali iyatsho leyo ngomabhenga swayini izandla phezulu zimele ibuzo zibulayi ganga yo ayibo ngivale nge-razor fence yo ayibo anginandaba ukuthi ngiphuzeke abantu lalela ngile imali yami kudliwe kabani ngiphuza amashampeni isitifu esingaka buka la ngiphethe ingane ebhovizi nqangaka ganga ngidintshana ngishaya khali ibhothi khali uzibaba manje kufike mina bhothi suka lana abanye mina lana abaculela ngikhipha amahithi ngancane njalo beats ngizulisa ngokhisa okulingana lifika ngilalela mina ocula abantu baphila khona abangifilayo la abala lento engenzayo hlela nkoni mase ifike zibhadelayo nami la ngiklina yonke inkundla ngoba mina ngingathi hayi ukuthi yini prophet ngoba yini engasijelayo ukuthi vele lento iyona le ngibhilelayo abanye bazothula kube mina obaculelayo kusukuma yonke inkundla ngoba mina esisukumisa lalela mase ayibona zonke le nkampani ezinojelazi intwana ukuthi khona umlalo vele hayi ngoba ngifuna ukuba famous iyafathi zonke lezi zinto ezisitshelayo very serious bonke mina obathumelayo mase ngifika ngasestage ganga khona abangichathelayo lalela abathi imali zami kodwa mina uperforma khalibhusi ganga yo khalibhusi papa lalela abathi pen nephepha nami ngizikuhlephula ngithi ukudlala ngamrapper nami ngithi ukubaphula ngifike eduze kwabo ngibakhona njengetafula ngiva ama-hits ngibaluma njenge-apula ngisipina njengetsopa ngole ngifike ngesikhukhulu bayekucula kufike mina ipansula ngishaya ngethonada ami like ithunami i-fake never ayingizami angekwazi ukwemba nami ngisebenzisa iskili ngishayelelwa njengesipikile angisiza isikawoti vele mina ngekungumina njengesitawuti ngenza amafilimu kancane ngizokugijimini ngizokweshubisa mangifika estage njalo ngiyabahlehliza angeke uze ngiqaqa vele ngoba ngizima njengebhawudi ngibaba usawuti la ngifika ngisho umakoti ganga no hayi uzwakele baba sasiqoqa mfowethu ongamele yenziwa abazali ukuvuyela ingane zabo ezidakamizweni ngingasho ukuthi abazali abenze sure ukuthi abakwenzayo abenze sure ukuthi ingane zibukela kubona ekutheni nazo ifisa ukwenza okuhle not okuronke njengokuthi imjolo yokuthi bafike nabanye abantu ingane yazi kamithakeli baba ifike endlini nobhiya kuphuzwe kube mnandi isikakhulukazi la
indaba about into ekukhiphayo empilweni empilwayo i-drugs utshwala zonke lezo zinto kahle akukho right ukuthi ingane iyobizwa uma ejointini yikona kokuqala lokho kwenza ukuthi ingane nayifisa ukuya kulela joint ibizwe one day sengisho ekuthenini ingane omama benze sure ukuthi ingane zabo ingane zabo bayazazi ukuthi oba no friend babatshele ngofriend ukuthi lo uyamngani ke manje akekho right nami ngangithi uma uyangisukela before mayethi ayabona manje iyangangisa into enzayo wrong friend ohamba nabo abekho la abantu abahamba nabo because ngiyabazela mdala lo muntu ukhulile wayiphila lempilo iphilile ngingasho ukuthenini kuyasiza ukuthi ulalele umzali kunabangani kuyosiza ukuthi balale abazali umzali imetha kamsani nalo yamngani angayibuza ukuthi ngubani langidakela umaye kodwa akabe naloko ukuthi uma akakaza awenza urongo Cha mfethu kuzwakala idla amaningi esakeni nina bendlondlo nophapha ekhanda kamenzi ndabolela umuntu omemeza ngathi yakhalela ukuthi igulu lika Jama lichithekile awu nina bakambudu bomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedido kwelimaholo lemhlabeni limbedule nina bentule bantu ngodonga kwelakithi le kophe kusulu ayamnandi ke lempathi thatho wamnandi Phathe Swatini bomnaka namamvumbatane lengcobo bo Zulu liyaduma liyazongoma siyabingelela nina bakazukulwane bakaphalo bafowethu ngibingelela kabi nje sengincenga okhuluma uprofessor Ngwamkhize Ndabuka phansi kwanongoma esikhodini sakhe umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mangabe yaqala kuba ingcenye yohlelo lithola uchungechunge le oyethamele how I ended up in drugs okuhlelo noma kuyingozi lasilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni nangobuzwa nje lensizwa mfowethu kudala igudla kudala ihlangana nabantu engicabanga ukuthi nanoma ubani uyafisa ukufana nabo yena kulitholile ithuba lokuthi esondele eduze kwabo futhi bamzame ngakho ngokusemandleni ukuthi bemkhiphe ezidakamizweni kodwa ngenxa yamandla esitha nempela impilo yagcina yakhiphelele emgaqweni nesingasho ukuthi kuphelile singeke size silazi kusasa umuntu okaNkulunkulu ngeke ngithi umuntu mayesephumile ezidakamizweni ngeke ngithi kugcina uNkulunkulu ngomuntu wakhe ngakho ke bafowethu uma sisuke silethe umuntu la sisuke singazile ukuzo-acta bafowethu aku-actwa la aku-actwa ikeshe la mhlawumbe ngayifikela kumuntu oyikeshe ezokwenza isikeshe usuke engathunywe thina coming soon coming soon iyaveza coming soon izodlala amadozi engafika umuntu mhlawumbe nesikeshe kodwa sisuke leso sikeshe sisuke ngesakhe thina njengabaphathi bohlelo sisuke singazi ngesikeshe sakhe ngakho okwethu nje ukuhamba phambili bafowethu ukuqwashisa abantu bafowethu izidakamizwa ziyamphazamisa umuntu empilweni siyacela bafowethu nizame ukuthi nigade abantwana benu kusona isitha siyacela abantu bejoine ne-membership i-membership anwazi amandla engaba nawo ekushintsheni impilo zabantu kunanezinye izinto esingeke siyikhuluma uthoma uyilida kunezinto ongamele uyikhulume okumele zigcinele kuwena njengeleader ukuze sikwazi ukuthi silwisane nezidakamizwa nezihlukumeza izingane zethu bathi masube uyilida enomlomo omkhulu ugcina ungafinyelelanga la ufuna ukufinyelela khona ngoba bayakuvimba ekuthenini ufeze lezo zinto ngakho bafowethu njengamanje nikuyiposition futhi nisendaweni lapho khona ningakwazi ukuthi nilwisane nezidakamizwa ngakho ke bafowethu abantu abajoin i-membership ukuze sizokwazi ukuthi sibe namandla ukuthi sikwazi initiator zonke izinto esifisa ukuthi zenze apha MPTV1 ukuze kulwisane nalenkinga esinayo siyacela mawuqala ucindezele subscribe button ucindezele nebell ukuze makukhona mhlawumbe esinye isiqephu esisiposa izoganqaza ocingweni lakho uzothi mawungena phakathi bese kusitholela isiqephu sangalolo suku ngakho ke mina awusencenga